Nyeme ni nyekwa we teshi plug mo be ni le ngbeji Sheriff Kolima to ba nyo chem di Sheriff nge nyeme nu Thomas ni ajete okan teshi plug eji teshi fe yin no kamo we fire ma mi teshi plug ji any ode ka bla de fe ko na mi bo to ngle to ani mi we teshi nwa Ananse Beach Resort ye Blema Coco Beach ni mene wo ge wo denche wo gan fe lala fe lo pana ni wo fe wo le la ke tito e sham ye bi ni wo ge egbe ba le bona fe ni wo bi le gbe no no chata o ja e plug en yeah no ni yo mi da mo fi amu mi da man bi fe blue shi aka amesu mu na aka nyumba su mu na mene fe wo no ke man bi ba nu ye amebofo ni ado tetito ne to mo boni nyemi nu ke wo ba pe teshi ke nu wate Ananse Beach no wo ba fe no ko wo ba wie ni bi ko mai e ja ke December 20th ne nye bofoni ado tetito ye shiami mimba matwa live band ye bi ene mimba matwa live band je no ko bibio no esane you know no wo kenye ba bia ne nye bo amode nye ba kwa wo nse e ja ke wo ba fe no ko ni ye fe wo shinu mambi ke aminda boshi oblai abi ke chemi ime shekwa na tala no fin kaminu ya minye no kwa mi fi kura aga no shebi ene ni mene oyelala ko ni eke mini jino na de sanke bajele ni mini jino ni ade sanke ba ya na kan lala ekaga ma twi no wa obasumo no wa freestyle dan wo biti wo sande gba yeah anye mi menye bo ami tuwe akejene ni lejene asion ye o ino fie no ni bo badu no jino ni bo ba pa e ino fie no ni bo badu ao no jino ni bo ba pa e yeah man yo benyemi chata eden chenyenu ni washine tlamu mi 20th of December no ni ba ya no Ananse Beach eso yin esa na agbabu chata denche baba bi eni ni ageni nye oblai abi ke hime ke yeme fe nye smole ebi ni wagbasani pi shi olomo abe o manfuwe jime na agebo no sani nye fe nye slash nye geba teshin Ananse teshin nwa Ananse Beach bona fe ni na gangbile wo hwe wo ye ni wonu ni chata hu ke wo acho live band emi no wo to shi chata o lala ko ni bia ni epele TikTok fe ai no ba chokla oblai abi o somo mi osumo chata masimo ni ogbele James ko mi awo boni nu mu eke na keni esani ko ke moye e ba chon bo sumo le yo ni bo wo chon le sumo no yo somo mi osumo ko ni male be ni mi o ma fe eja ke aye un shi ke bono ko ni male bo ni ma fe somo mi osumo ko ni male bo ni ma fe yeah man chomo mi osumo yeah man yo be nyeme ye ime ke yeme ni yo gamane mi 20th ko ya eko ya awon ko sashidan numu e ba ko ma ke wede ni teshi plug unu wo ye mi le ona age be no fe anu eja shi teshi plug sun lo ni yo manse ni ji UK miti keys Bradford ke Azoli ke Cameroon me ke mo fe amu ni ado tetito ke nganye mene ye teshi Ananse Beach bi fe ke ami nganye ado tetito ke be ni nye smole ke be ni nye support ole esenye wa miti keys bi ke manse bi fe ado tetito ke nganye mene shane ne Ananse Beach shi chata aga no sun lo ye manse keni bi ni blow nyane mo fa mo ba yishi ni baba blow nyane le eko be na ba yi wala efe Ananse Beach ni son lo ni yo jemfin gbege bi na fin ke teshi plug me be nye ba ke adote baba plug enu wona nye me be nye ka adote baba plug enu gafe smobo oblai abi ko oblai abi fin boju wo yin no kamo wo ke bo se ageni oye bi eni doctor e ka agumi ne kan buye wosmo no gbele bona feni man bi anage na kan gbele doctor pandi na mi si ogbe ogwa awajala you mean that mo fiami doctor e ka agumi ne kan buyi kehina kaka mi tue fa aje ka agumi ne kan buyi o kokwe na yen no mo ba gbe mi
Doctor e kagbumi ne kabuin o kaina keke mi tue fa e aje kagbumi ne kabuin o kokwe na yen no mo ba gbe mi yawan yo be nyemi the 20th of December ko ye ko win shipo pa posa keje swane 3 mi ko ba je ananse bi che eyin no ko fimu ni nagangbile abachitumo blemaju for jano ni nanema ebebe efe ayi kura abachi ke oje teshi ji o oje nunwa ji o efe ayi kura na oje free gate fee ape noko ko ba bomode ake o ba wo noko ni o sole to bi ni sole ni no pe bona fe ni numu edenche adula otu enmei bepi nuchumo ke up and downs come wo ke fe ani duemo ido shi adote TikTok na gangbile majo mo fia mo duemo majo mo fia mo duemo o je mi anyin nyeba nyeba makwa nyin nyewo mi ke magbele nyeba mashaje nyemi nyeba fo ismu ni to bonu nyun nyekamiyo nyeba mi tawo shi tata no ye bi eni we sure na ni olale ko ke be ko sande ni kebo we no cho for mandie o olele no le edo mo he because sande ni kebo we no cho for mandie o edo mi e o sanele edo mi e o edo mi o my dear o hasan edo mi you man yo benyemi teshi kenunwa oblaya bi ke onupa efe wala aganye sumadote macho egbene no pe suoto ye teshi manemi ekomeji young brothers and sisters agbene a shade dressing be ziminkumi akewo ke ni bi ni adote tito ni enyekele hwe kula 20th ne eke chicken benkenye nyenche ba beninye sumole ni nyena le kula lewe ke na anye kula shi esa na agbabu lo ko sani bode nchoba no ba ko ni agbene won ko tenu wa won pepe pi eje ena lo abi pi eje ni adote pe kam tuino na mkele wo no ewo ekele nche eba wo shiami niji Ananse beach no wo fe wo ba niji 20th of December ne keje swane 3 ele bia na fe echi ko tuma ko ona sen no na adote yin kenyin etum be ni water shine sano yo yai no ba she bia ne dani numu e de nche ba sheshe numu e masuma ke o sun lo e o kwelo e o na nyumi fin ni yoga pupa ni no fin o jegbe no jale mi ha me ko bona fe ni 20 fe bia na achi nechi ni echitumo insho akeni eku ye mi da mo fia mushi mi panyi fai mambi inyeme nyanyome yemeji 20th December anyi bofo ni ado tetuto ye bia ni nyemi anyi nye ba anyi ba kwa inse ida ka mashaje nyemi ba shenye ko lo bia ba ko wu aba ko ngaba kegbeke bia ba na mba kwe numwe ja numwe ba wo nga ke chonla la mi danishi bye bye yo benye meni nye ko we teshi plug mo beni nye le teshi plug akwara mineral water leji moni emu owo mi bege bia na na fin agbeni August town ke JT ye teshi ado emi jenji ni akwon twe ni afio fefo ni bi ye je oyin agene a sheble onya le esa ni oya ikokura fi JT establish agbeni August town 25th of this month ne Chelsea ke Barcelona match e ba gbetu motun be no onu ni okwo enwe mi oye ni na gangbile enwe ni BP wo ke enye fin wo nye twa no manya ba ya